Iako nam se ponekad čini da smo u humanoj i veterinarskoj medicini u velikom zaostatku za razvijenim državama, ipak ima primjera koji govore suprotno. Zahvaljujući upravo jednom stručnjaku iz Srbije, u svetu je razvijena potpuno nova tehnika u oblasti ortopedske hirurgije. Radi se o doktoru Slobodanu Tepiću, koji je uspeo da drastično promeni pristup rešenju pucanja krucijalnih ligamenata kod pasa. Ono što je još važnije, od nedavno se ova tehnika primenjuje i u našoj zemlji. Tehnika je indikovana za, da kažemo, sve vrste pasa, od najmanjih kao što su Yorkshire Terrier do najvećih tipa kao što je bordoška doga i veće rase od nje. Međutim, ona ipak ima najviše smisla i najviše se koristi kod većih rasa pasa iz prostog razloga što tehnike koje su sve ranije i koje se još uvek koriste upotrebom najlona nisu baš najsigurnije i ne daju najbolje rezultate kod pasa koji imaju veću telesnu masu od 15 kg. Veštački materijali koji se ugrađuju, nažalost, takođe mogu da puknu, pa je tada potrebno ponoviti intervenciju što nosi nove finansijske izdatke za vlasnika, ali i ponovni dosta dug postoperativni oporavak. Upravo zbog toga je ova tehnika preporučljiva kod pasa koji imaju veću telesnu masu od 15 kg, jer nema ugradnje najlonskih materijala koji simuliraju prirodne ligamente. Međutim, ova tehnika nije nimalo jednostavna za izvođenje i na prvom mestu traži ozbiljnu pripremu i specifične proračune. Planiranje podrazumeva da se pas rentgenski snimi, odnosno koleno koje je problematično, i na osnovu snimaka se određuje veličina implanta koja će se koristiti na samoj intervenciji. Ako se nedovoljno dobro proračuna, postoji šansa da tehnika ne uspe, jer tehnika podrazumeva sem aplikacije implanta u koleno, potpuno menjanje geometrije kolena i to je u stvari njena suština. Promenom geometrije kolena jednostavno funkcija i upotreba krucijalnih ligamenata je eliminisana. Pored dobre pripreme, ova tehnika zahteva još neke uslove koji se ne mogu naći u većini naših veterinarskih ambulanti. Pre svega govorimo o krajnje strogoj primjeni visoko sterilnih uslova u hirurškoj sali i primjeni adekvatnih instrumenta. Potom je neophodno nabaviti specifične implante koji su od titanijuma i koji se po završetku operacije i srastanju rane više ne uklanjaju iz pacijenta. Specifičnost ovih implanata je i u velikom izboru dimenzija, jer se njihova ugradnja za svakog pacijenta priprema upravo na osnovu već spomenutih specifičnih preoperativnih merenja. Ovo su tri osnovna dela koje se koriste, oni su veoma lagani, od titanijuma su, što znači da su i veoma čvrsti. One se ugrađuju u kost psa i tu trajno ostaju, za razliku od nekih drugih implanta koji moraju da se vade, ove se ne vade. Da bi se promenila biomehanika kolena, potrebno je da se promene određeni uglovi u samom kolenu. Za izvođenje ove tehnike kost mora da se seče po uzdužnoj osi naspram prethodno izlečenih parametara. Nakon sečenja po uzdužnoj osi ugrađuje se pločica i jedan deo koji se zove viljuška koji će pričvrstiti taj isečeni deo za ostatak kosti. Između tih delova ugrađuje se jedan poseban deo koji se zove cage i oko tog cage-a stvorit će se novo kalusno tkivo koje će u stvari potpuno zameniti po strukturi i čvrstini samu kost. Suština postoperativnog oporavka kod ove hirurške intervencije leži u vremenskom periodu u kome se formira upravo ovo kalusno tkivo. Mirovanje je naravno od presudne važnosti, ali nije neophodno u one meri kao kod izvođenja drugih tehnika. Posle nekoliko nedelja pas može da koristi nogu bez preterano dugih šetnji, skakanja ili naglih promena pravca. Po potpunom zarastanju kosti nema više nikakvih ograničenja. Ono što sigurno najviše preporučuje ovu tehniku jeste činjenica da posle ugradnje ovih implanta više nema rizika od novih ruptura krucijalnih ligamenata pa ni ponavljanja intervencije. Dakle, postiže se trajno rešenje, a priznaćete, to je najvažnije.